uyu munsi tariki ebyiri mu Bufaransa saa 11 zuzuye umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron n'uw'u Rwanda Paul Kagame barafungura urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ariko bararufungura i Paris mu nkengero z'umugezi cyangwa uruzi bita Seine, ku nkombe zawo. Seine ni umugezi utaraverisa umujyi wa Paris, ni hafi hari cya kirango cy'Ubufaransa bita Tour Eiffel. Ni umugezi w'ubukerarugendo cyane, ndawuzi, uburimo ubwato bwambutsa abantu batembera. So aho niho harashyizwe rero ikimenyetso. Iyo tuvuze urwibutso nta mibiri irabirimo, ariko ni ikimenyetso. So turabireba rero mu ntera ubuyobozi bushya bwa leta y'Ubufaransa bugenda butera mu bijyanye n'ibibazo bwagiranye n'u Rwanda kuva muri za 90 kugeza kuri ino saha. Yego. Ni igikorwa kirahurirana reka nabyo mbivuge. Muraho, waba uri umunyeshuri cyangwa uri umubyeyi ufite umwana wifuza kwiga kaminuza? Ngufitiye amakuru meza. Hanika Anglican Integrated Polytechnic ni kaminuza nziza iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Tubafitiye amashami atandukanye nka Information Technology, Automobile Technology na Civil Engineering. Ni koko ngimishijwe ikaramu ntiramburura. Murakaza neza muri Hanika Anglican Integrated Polytechnic. Yes. Bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turagarutse na mwarimu wacu. Mwari waramutse? Amutse neza. Umeze ute? Utangiye kuvanamo utudosi. Yo wazanye utudosi ndabikunda cyane. Ikiganiro cy'uno munsi guseka ni gake. Yego, uyu munsi reka tumanze duseke hakiri kare. Yego. Uyu munsi mu gaseke ka KOP utuzaniye iki? Bakoze cyane bakunzi ba KOP. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri politike na diplomasi kubirebana na jenoside yakorewe abatutsi ku mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa. Urumva ko ibyo bintu rero ari ibintu bitoroshye. Uyu munsi tariki ebyiri mu Bufaransa saa 11 zuzuye umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron n'uw'u Rwanda Paul Kagame barafungura urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ariko bararufungura i Paris mu nkengero z'umugezi cyangwa uruzi bita Seine, ku nkombe zawo. Seine ni umugezi utaraverisa umujyi wa Paris, ni hafi hari cya kirango cy'Ubufaransa bita Tour Eiffel. Ni umugezi w'ubukerarugendo cyane, ndawuzi, uburimo ubwato bwambutsa abantu batembera. So aho niho harashyizwe rero ikimenyetso. Iyo tuvuze urwibutso nta mibiri irabirimo, ariko ni ikimenyetso. So turabireba rero mu ntera ubuyobozi bushya bwa leta y'Ubufaransa bugenda butera mu bijyanye n'ibibazo bwagiranye n'u Rwanda kuva muri za 90 kugeza kuri ino saha. Yego. Ni igikorwa kirahurirana reka nabyo mbivuge. Kirahurirana n'ishyingurwa rya Kabuga Felicien waguye Irahe, yarakurikiranyweho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Umva bifitanye isano. Irindi sano bifitanye nubwo Kabuga arashyingurwa mu Bubiligi mu mujyi wa Waterloo, ariko yafatiwe mu Bufaransa muri 2020 mu gihe cya korona, nibwo yafatiwe mu Bufaransa akekwaho ibyaha bya jenoside. Ngira ngo yatashye atarabiburana ngo bimuhame cyangwa se abigirweho umwere. Ubwo bivuze kugira ngo abantu bahuza ayo masituwasiyo yombi.
kamanze nsome inkuru ya AFP Agence France Presse y'ejo itariki ya mbere Kamena 2026 yasohotse saa 8:50. Titire agira iti jenoside yakorewe abatutsi Macron na Kagame bazafungura urwibutso i Paris kuwa kabiri uyu munsi. Ikindi ndaza kugarukaho nuko uyu munsi ku itariki 2 nyuma y'icyumweru kimwe gusa itariki 9 hazatangira urubanza rwa Dr Eugène Rwamucyo mu rwego rw'ubujurire muri Cour d'assises. Kansome kwimeze perezida w'u Rwanda, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron na perezida w'u Rwanda Paul Kagame bazafungura kuwa kabiri nyuma ya saa 6 urwibutso rushya rwubakiwe i Paris mu guha icyubahiro abazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Biraba saa 11 nkuko ubutumire ababonye ubutumire benshi twagiye tuvugana, invitation zanditseho saa 11. Nkuko ibiro bya perezida w'Ubufaransa Élysée atari uyu nguyu turi kumwe byabitangaje, uru rwibutso rwiswe l'archive ni ukuvuga ububiko ego, rwubatswe ku nkengero z'uruzi rwa Seine nkuko nabivuze ku bufatanye bwa leta y'Ubufaransa n'umujyi wa Paris. Rwakozwe n'umuhanzi Grada Kilomba nk'ahantu ho kwibukira abazize jenoside no guhererekanya amateka ku bisekuru bizaza. No kugira ngo n'Abafaransa ababyiruka mu Bufaransa abavuka bazakure bazi ko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 kandi leta y'Ubufaransa itari kure y'ibyo bikorwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, turaza kubisubiramo. Muri uwo muhango perezida Macron na perezida Kagame bazatanga ijambo, bazavuga ijambo, ubwo haravugwamo n'ukuri inkuru y'ejo. Haranavuga umuyobozi wa Paris Emmanuel Grégoire ndetse n'uwarokotse jenoside Jeanne Uwimbabazi. Umuhanzi n'umwanditsi w'umunyarwanda uba mu Bufaransa Faye Gaël arasoma umuvugo wanditswe na Beata umubyeyi Mérès nawe warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa bivuga ko uyu muhango ukomeza urugendo rwo kwibuka no kwiyunga hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa rushingiye ku biganiro, ubushakashatsi ku mateka n'ukuri. Kwemera inshingano z'Ubufaransa byatangajwe na Macron ubwo yasuraga u Rwanda muri Gicurasi 2021 ndetse no gukomeza ibikorwa by'ubutabera ku bakekwaho uruhare muri jenoside. Ibi nibyo tuza kugarukaho. Mu ruzinduko rwe i Kigali muri 2021 Macron yavuze ko yaje kwemera inshingano z'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi yahitanye abarenga miliyoni hagati ya Mata na Nyakanga 1994. Mwihangane siko mbivuze mu nyandiko bavuga 800 ariko twe tuzi ko mu Rwanda barenga miliyoni 1,100,000 barenga miliyoni 1 cyane cyane yakorewe abatutsi. Yavuze ko Ubufaransa butari umufatanyabikorwa w'abakoze jenoside ariko agaragaza icyizere cyo gusaba imbabazi abarokotse. Iyo rangaje ni abantu batumvise kimwe, yakoresheje ijambo ngo responsabilité accablante, je crois, responsabilité zikomeye ariko asaba imbabazi. Ayo magambo yagize uruhare rukomeye mu kongera kwegeranya u Rwanda n'Ubufaransa, guhuza u Rwanda n'Ubufaransa nyuma y'imyaka myinshi yabayeho kutumvikana ku ruhare rw'Ubufaransa mbere ya jenoside, mu gihe cya jenoside ndetse na nyuma yayo. Anga turaza kubigarukaho, habayeho amakomisiyo menshi, habayeho komisiyo Mutsinzi, habayeho komisiyo Mucyo, habaho bigera naho noneho Macron nawe ashyiraho komisiyo ye iyo twita Declare yakoze akazi k'imyaka 2 hagati ya 2019 na 2021, nabyo turaza kubigarukaho. Ibyo byanagejeje
ku guhagarika umubano wa diplomasi hagati y'ibihugu byombi kuva muri 2006 kugera muri 2009. Ambasade y'u Rwanda barabizi ko ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda yarafunzwe imyaka 3, ngira ngo Centre Culturel nayo nuko yagiye, ariko ubu yahagarutse icyo bita Institut Français. Nyuma y'umuhango wo gufungura uru rwibutso, Perezida Kagame na Perezida Macron bazitabira ifunguro rya nimugoroba ryateguwe ku rwego rw'ibihugu byombi. Icyakora umubano hagati y'ibihugu byombi wakomeje kugira imbogamizi zimwe na zimwe zishingiye ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, aho u Rwanda rushinjwa gushyigikira umutwe wa M23. Ibyo Kigali yakomeje guhakana. Yego, turaza kubigarukaho. Umwe mu batumiye muri uno muhango twabashije kuganira ni Alain Gauthier. Alain Gauthier washinze umuryango CPCR, Collectif des Partis Civils pour Rwanda, we n'umudamu we Dafrose Gauthier. Twaganiriye mubaza ku bijyanye n'iki gikorwa. Arambwira ati murakoze ku butumwa bwanyu, ngira ngo kandebe ko nari namubajije ikibazo ko cyari kimeze, nari impereye ku gisubizo. Gauthier, yes. Gauthier yanampaye interview ndende yagiranye na n'Imvaho Nshya mu minsi ishize muri kuno kwezi kwa gatanu turangije, ariko ndahera ku byo nge nawe twivuganiye. Yego, ndeba ikibazo nari namubajije. Yes, maze kubona iyi nkuru maze gusoma ya AFP, nabaje se hari ubutumwa budasanzwe CPCR yageneye abanyamuryango bayo bijyanye n'iki gikorwa. Ikibazo cya kabiri ndamubaza nti nayahe masomo abanyamuryango banyu bakura muri iki gikorwa, cyane cyane ku bijyanye n'uruhare leta y'Ubufaransa ikekwaho muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Noneho aza kunsubiza. Udusimba twa padiri natwo nituba tunyoroheye. Ndabona twakuzonze. Twanzonze rwose. Okay. Urumva ko nawe wahisemo nabi. Good. Arambwira ati nanjye ubwanjye nzitabira umuhango wo gutaha uru rwibutso ndetse n'ifunguro rya nimugoroba rizakurikiraho nk'umutumirwa wa Presidence ya Repubulika y'Ubufaransa. Umugore wanjye ntiyabashije kwitabira ubutumire kubera ikibazo cy'ubuzima. Good. Ati muri CPCR twishimiye ishyirwaho ry'uru rwibutso rugenewe kuzirikana abazize jenoside yakorewe Abatutsi, ariko ku rwego rw'ubutabera haracyari byinshi bitaragerwaho. Byasabye imyaka 20 kugira ngo umuntu wa mbere ukurikiranyweho jenoside yakorewe Abatutsi aburanishwe kandi ahamwe n'icyaha. CPCR ari nayo yatangije ibirego byose kuva muri 2001 ntishobora kunyurwa n'ibyagezweho kugeza ubu. Abantu 8 nibo bamaze guhamwa n'ibyaha, muri bo 7 bakaba barakatiwe burundu. Gutinda kw'imanza guterwa hanini nuko abantu bose bahamijwe ibyaha bajurira. Ati hari dosiye nyinshi zikomeje kudindira kandi ntibyumvikana neza impamvu. Gusigasira no guhererekanya amateka ni ingenzi cyane. Uyu muhango uzabigiramo uruhare, ariko kuri CPCR kwibuka n'ubutabera ntibishobora gutandukanywa. Akomeza agira ati CPCR, Avenir Rwanda ndetse n'abantu ku giti cyabo batanze ikirego mu rukiko rw'ubutegetsi ndetse no mu nama nkuru y'igihugu Conseil d'Etat. Urukiko rw'ubutegetsi ni tribunal administratif, hari n'izitwa correctionnel. Ati batanze ikirego no mu nama y'igihugu Conseil d'Etat
basaba ko hafatwa umwanzuro wemeza ubufatanyacyaha bwa leta y'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi. Izo nzego zombi zavuze ko ni imiryango yombi CPCR na Avenir Rwanda batanze ikirego basaba ko hafatwa umwanzuro wemeza ubufatanyacyaha bwa leta y'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi. Izo nzego zombi zavuze ko zidafite ububasha bwo kuburanisha ibikorwa bya leta. Icyasigaye ni ukujyana uru rubanza mu rukiko rw'Uburayi ruharanira uburenganzira bwa muntu. Icyemezo giherutse cyo guhagarika gukurikirana urubanza rwa Agatha Habyarimana wari umufasha w'umukuru w'igihugu Juvenal Habyarimana kigaragaza ingorane zo kuburanisha mu Bufaransa abantu bakekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Jenoside yakorewe Abatutsi kubw'amahirwe abacamanza b'urukiko rw'ubujurire banenze icyemezo cy'abacamanza biperereza. Kambisobanure kugira ngo abantu babyumve. Hariya haba abo bita ba juge d'instruction nibo bacamanza biperereza, nibo abajya kuri tere gushaka amakuru, kwegeranya amakuru, bakayasemura hanyuma bakabigeza mu rukiko. Hakaba rero aba rero bakavuga ngo abacamanza b'urukiko rw'ubujurire banenze icyemezo cy'abacamanza biperereza. Donc les juges de la cour d'appel ont désavoué la résolution des juges d'instruction. Ni nko kuvuga ngo iperereza ryakozwe nabi cyangwa se ni nk'ibyo. Iperereza rizongera gufungurwa ariko haracyari intera ndende mbere yuko haba urubanza. CPCR izakomeza guharanira ko abantu bahungiye mu Bufaransa kandi bakekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi baburanishwa. Dukunda gusubiramo amagambo ya Bertolt Brecht agira ati urwana ashobora gutsindwa ariko utarwana yamaze gutsindwa. Ati murakoze. Hanyuma aza gukomeza avuga ati turanenga kandi uburyo ubutabera mu Bufaransa budahabwa ubushobozi buhagije. Umubare w'abacamanza ni muto cyane kandi n'inkunga y'amafaranga iracyari nke. Ibi byose bishobora gufatwa nk'uburyo bwo kwimwa ubutabera cyangwa kubura ubutabera bukwiye, déni de justice, kuko bituma imanza zitinda cyane cyangwa ntiziburanishwe uko bikwiye. Hari ibyo ndagerageza kugarukaho. Iyo turebye imibanire y'u Rwanda n'Ubufaransa kuva kera na kare, ariko tugahera kuri ino periode tuba tuvugaho kuva muri 1990, hari byinshi. Iyo cya jenoside wari perezida yari François Mitterrand, we wari mushuti wa Habyarimana. Nuvuga ngo iyo leta niyo nubundi baba bavuga, ariko aza gusimburwa na Jacques Chirac nawe wari hafi ya leta ya Mitterrand. Ntabwo byari guhita bikunda. Bukeye Chirac asimburwa na Sarkozy. Sarkozy niwe wabashije kugerageza kuvanaho akarido, ngira ngo yanaje no mu Rwanda nubwo ataraye cyangwa niba atararenze ikibuga, ariko yamaze igihe gito. Hanyuma nyuma ya Sarkozy haza François Hollande, we utaragize na kimwe pratiquement tubona gifatika. Noneho nyuma haza Emmanuel Macron, ari we wagize ibikorwa byinshi kugeza n'uyu munsi. Ya rero hari undi muntu nabajije, nubwo atansubije, ariko reka nsoma ubutumwa nari namuhaye. Ntabwo ndamuvuga kubera ko atansubije. Namubajije ntese twavuga ko hatsinze diplomasi kuri politique. Yes, namuhaye iriya nkuru ndamaza ni bonsoir honorable. Iki gikorwa cyaba gisobanuye iki mu mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa? Noneho arasoma ntiyasubiza. Hanyuma ndongera mu gitondo ndongera ndamaza nti kino gikorwa kirakomeye, kigaragaza ibintu nka bibiri. Diplomasi itsinze politique.
icya kabiri politike y'Ubufaransa ku Rwanda ihindukana n'uri ku ngoma. Ndamaze se iyo myumvire yanjye murayibona mute? Ntabwo aransubiza ariko ikigaragara nkurikije uko abo perezida bagiye bakurikirana, reka turebe bimwe mu byaranze imibanire y'u Rwanda n'Ubufaransa ku ngoma ya Macron. Urwibutso ruratahwa uno munsi, nawe aricyo gikorwa cya mbere, kuko ndibuka ko hari umuhanda bitiriye Birara Aminadab mu Faransa, ni nka boulevard cyangwa place. Uyu Birara Aminadab yari ari mu bahigwaga ku Kibuye mu Bisesero, ari mu bayoboye ibitero byo kwirwanaho guhangana n'abari baje kubica. So byabaye rokoni ku bwa Macron, hanyuma mu Faransa bahashyira ahantu hitiriwe Birara Aminadab. Icya kabiri nuko Macron yaje mu Rwanda, aje reka mbanze icyabanje. Macron yemeye ko nyuma ya za komisiyo zombi z'u Rwanda, Mutsinzi na Mucyo, Macron yashyizeho itsinda komisiyo y'abadocteur, abaprofesseur bize amateka n'amategeko bayobowe na Vincent Duclerc. Iyo komisiyo yari igizwe n'abantu 13. Batangiye akazi 2019, bamara imyaka 2. Bamaze gutanga raporo ifite amapaje hagati ya 900 n'igihumbi na 200. Ubwo ndimo ndavuga pa raporo ya version nabonye, kuko igihumbi na 200 yari ifite amanexe menshi, ariko yarasohotse mu kwa gatatu kwa 2021 kurangira. Imaze gusohoka, nyuma yaho hasohotse n'indi y'Abanyamerika 2, ngira ngo harimo witwa Muse, nayo yari komisiyo yashyizweho n'u Rwanda. Hatarashira amezi 2 nibwo Macron yaje ku butaka bw'u Rwanda, ajya no ku rwibutso. Yego. Ageze ku rwibutso, mu Gifaransa kiri soutenu, kirimo kwigengesera, niho yavuze ati Ubufaransa buremera uruhare, inshingano, responsabilité, niko yise responsabilité. Sinzi adjectif yakoresheje niba ari accablante cyangwa se ukuntu nkuko, ariko anahavugira ko nta muntu numwe ukekwaho jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda uzabona ubuhungiro, uzihisha mu Faransa. Ibyo nabyo yarabivuze muri iryo jambo yavugiye ku Gisozi. Hanyuma ubwo simvuze mindi mibanire uko byari bimeze na bien sûr umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo ayobora OIF, nacyo ni ikindi kimenyetso cy'imibanire. Turaza kuza kureba n'ibindi bigaragaza imibanire hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa, ko byasabye ko hagira buri ruhande rugira ibyo rwigomwa. So nicyo abantu benshi bashimira Macron. Ikindi, akimara kuva hano, ibi ngibi Alengotsi yari yambwiye byuko nta bushobozi, icyo bita pole judiciaire mu Bufaransa, bavugaga ko ifite amafaranga makeya, ifite abakozi bakeya, kandi kuri buri rubanza bisaba ko haboneka abacamanza les juges d'instruction baza kurebaho icyaha cyabereye, bakajyana amakuru mu rukiko. Ibyo rero bisaba amafaranga. Itsinda ry'abacamanza 5 rikaza rikamara mu Rwanda amezi 3, rirya, rinywa, riryamye, rigenda, nawe y'abasemuzi, bisaba amafaranga menshi. Ku buryo amafaranga babaga bafite batashobora kuba bakora urubanza rurenze rumwe mu myaka 5. Kandi demande ziriyo zigera muri 40, zirenga hagati ya 40. Mandadari ziriyo zigera kuri ziri hagati ya 40 na 44 ngira ngo, ariko zigenda zigabanuka. So ibyo rero Macron avuye hano, icyo cyahise gikemukamo ukuntu. Akiva aha, icyambere uko yari yabivuze, imvugo yabaye ngiro. Akiva hano ageze mu Faransa, nyuma y'iminsi itagera kuri 15, nibwo hafashwe umupadiri witwa Marcel Hitayezu wo ku Kibuye za Mubuga, yafashwe muri icyo cyumweru. Hanyuma imanza zazi twavugaga ngo moyenne ya rumwe mu myaka 5 zahise ziba 3 ku mwaka.
eshatu ku mwaka zakorewe iperereza zigacibwa, bivuze ngo hongerewe abakozi, hongerwa n'amafaranga, hongerwa n'imbaraga za politiki. Mpereye ku by'imanza, mbere y'uko Macron ajya ku butegetsi mu Bufaransa hari hamaze kuba urubanza rumwe rwa Simbikangwa. Okay. Kapiteni Pascal Simbikangwa yaburanye muri 2014, urubanza rwe rwaje gupfundikirwa muri 2016, akatirwa imyaka 25. Aho Macron yari ataraza ku butegetsi. 2016 haburanye ababurugumestre babiri basimburanye kuri commune Kabarondo Ikibungo, aribo Ngenzi Octavien na Tito Barahira. 2016 rwapfunikiwe, 2018 bombi bakatiwe burundu. Muri 2021 haburanye uwitwa Claude Muhayimana wari umushoferi ku Kibuye, rupfundikirwa 2026 muri uno mwaka, akatirwa 14. Muri 2022 haburanye Laurent Bukibaruta wari prefe wa Gikongoro, akatirwa imyaka 20, manza watarajuriye. Muri 2023 haburanye Hategekimana Philippe Manier wari umujandarume i Nyanza, urubanza rwe rwatangiye 2023 rupfunikirwa 2024, uwo yakatiwe burundu. Muri 2023 kandi hatangiye urubanza rwa Sostene Munyemana Dr, rupfundikirwa 2025, akatirwa imyaka 24. 2024 hatangiye urubanza rwa Eugene Rwamucyo Dr, wari umuganga i Butare, na Sostene Munyemana ni Butare. Rwatangiye rwa Eugene Rwamucyo rwatangiye 2024, ubu ruri mu bujurire, nirwo ruzaburanywa guhera kuwa 2 w'icyumweru gitaha, rukazageza ku itariki 10 z'ukwezi kwa 7, ariko bari bamukatiye imyaka 27. Muri uno mwaka kandi mu kwa 11 hagati y'itariki 17 na 17 z'ukwa 11 na 18 z'ukwa 12 hazaburana Safari Majaliwa. Ibi byose ni ukuvuga ngo uvanyemo Simbikangwa, ibi byose ni ku ngoma ya Macron. Ibi byose ni ku ngoma ya Macron, bivuze ngo hongerewemo imbaraga za politiki, z'amafaranga n'iz'abakozi. Hanyuma izi manza zose usibye urwa Simbikangwa, nyinshi zabaga zirimo n'abanyamakuru bo mu Rwanda. Yego. Ku nkunga y'umushinga watwaterwagamo inkunga nka Pax Press, twaterwagamo inkunga na leta y'Ububirigi, ariko nyuma yaho u Rwanda rushwaniye n'Ububirigi byarahagaze, ntago tukizijyamo, biba bigoye kuko nubwo zibera mu Bufaransa, ntago Ubufaransa aribwo bwatangaga amafaranga. Icyo nacyo ni ikindi kimenyetso cy'uko bitari bimeze neza. Imanza zirabera mu Bufaransa, ariko wishyura abanyamakuru n'Ububirigi, akaba ari mu Bubirigi. Byakabaye rero Ubufaransa nabwo bwabwishyiramo amafaranga. Ariko impamvu navuze ko ari diplomasi contre politique, ibyo navugaga ko ibihugu byombi byagiye bikaganira, buri umwe akagira icyo yigoma ku nyungu, kugira ngo nibura bibashe gutera imbere. Nk'uko ikibazo cyo muri Centrafrica, leta y'Ubufaransa yari imaze ugenda itakaza amaboko yari ifite muri West Africa, muri Afrika y'Uburengerazuba. No muri Centrafrica ni nkaho leta y'Ubufaransa yatsinzwe, ko yashakaga inyeshyamba za François Bozizi ko arizo zijya ku butegetsi, ntibyaba, hajyaho inzibacyuho, u Rwanda rubigizemo uruhare, ariko nanone n'Ubufaransa ntibwajya kure y'ubuyobozi buhari. Ntago bwatsinzwe uruhenu nubwo bashakaga atari wagiyeho, ariko
ku bufatanye n'u Rwanda n'abahari ntacyo batwaye ubufaransa ariko nanone ntabwo ubufaransa bugifite za mbaraga ngo zari zifite mbere. Iyo dufashe nka kesi ya hano muri Mozambique Cabo Delgado, ingabo z'u Rwanda ziriyo, hariyo amakampani y'abafaransa acukurayo peteroli, ubu aracukura yitonze atuje. Ariko nanone komisiyo y'ubumwe bw'i Burayi yari yarimanye amafaranga y'uno mwaka biza gukunda, ubu amafaranga ingabo z'u Rwanda zizagumayo. Ubwo nanone haba harimo uruhare rw'ubufaransa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urebye n'ibijyanye na Kongo ntabwo umuntu yabijya kure, kuko urebye hari uruhande rushaka ko ibya Kongo bijya ku banyamerika, ubwo abafaransa bakaba baracutse. Nabyo ni ibintu byo kugendamo gake cyane. Mu zindi ngero muri bimwe mu byagiye bidasa neza, reka mbyite gutyo nk'uko na Gauthier yabimbwiye, avuga kuri kesi ya Agatha Habyarimana. Byagaragaye ko mu iperereza batabonye ibimenyetso bihagije, icyo bita non-lieu. Ntabwo non-lieu ni ukuvuga ngo niba ari uguhagarika ikurikiranwa, ariko nanone bivuga kugira umuntu umwere. Ni ukuvuga ngo ibimenyetso bibonetse byagaruka. Padiri Wenceslas Munyeshyaka wa hano muri Sainte Famille nawe nuko byagenze mu Bufaransa. Ayo madosiye yombi yasaga naho rwose wabonaga biri mu byatumye ngira ngo n'umubano uhungabanamo, ariko kuri ino saha ikimenyetso cyo gushyira urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda kurushyira mu sene rwose ariko ubwo hari aho nibeshye, ntabwo nzi aho bazarushyira neza. Sene ica hafi ya Tour Eiffel, ariko ntabwo nzi urwibutso bararushyira hehe exactement. Ako kantu nayo nibeshyeho. So gushyira mu mutima wa Paris urwibutso bisanga na ya boulevard ya place navuze ya Birara Aminadab, ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko Macron yagerageje koroshya, yakoroshya kuza ku rwibutso ni kimwe. None n'ingamba zahise zifatwa, mwabyumvise ko 2014 kugera 2016 hari abaye urubanza rumwe, kandi ubwo 2014 ni imyaka 20 nyuma ya Jenoside, nibwo habaye urwasimba ikango, biragenda biricara. 2016 haza aba Tito Barahira na Octavien Ngenzi, ariko nyuma Macron avuye hano mwumvise ko nibura buri mwaka haba imanza 3, n'uyu mwaka hazaba 3. Izo ni ikindi kimenyetso. So ni ibintu byafashe igihe kirekire, abantu bamwe bakabyumva kumwe, abandi bakabyumva ukundi, ariko noneho ndibaza ko nk'uko babivuze mu nkuru bavuga bati ni uguhererekanya amateka, ni ukugira ngo ibisekuru bizaza bizamenye ko mu Rwanda habaye Jenoside yakorewe Abatutsi, n'Umufaransa bimenye. Ubwo sinavuze ibijyanye no gushyira mu mategeko, uzi ko Ubufaransa mu mategeko yabwo buhana n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Hari abamaze kwitaba nka bangahe, Natasha Polony wari umunyamakuru ngira ngo yaraburanye, na Charles Onana niba ari umukamerune simbizi, ariko w'Umufaransa nawe urubanza rwe nawe arimo arakurikiranwa kubera gukwirakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside. So ni ibintu rero sinzi uko nabivuga. Hari ababitwerera ko Macron yaba ari mutoya, ariko ntabwo bihagije. Ingengabitekerezo cyangwa se ntabwo bigombera imyaka. Mu gihe cya Jenoside Macron ashobora kuba afite wenda nk'imyaka 15 ataramenya ibya politike, wenda yibera mu mashuri. Ariko si cyo bisobanuye, kuko hari n'icyo bita continuité du pouvoir. Yashobora gukomeza imitsina nk'uko abamubanjirije bayikomeje, ariko we agerageza kuba flexible. Wenda kuba akiri mutoya byashoboka nabyo, ariko no kugira uwo mutima no gutekereza business na diplomacy d'abord kurusha kugungira gutsimbarara. Ikindi igikorwa gikomeye cyane nicyo gushyiraho komisiyo ya Duclerc.
komisiyo Duclerc yaraje irajagajaga ko njye narayisomye, ntabwo ari yose, ni amapaje menshi, ariko nkagenda mbonamo interview z'abantu ba Nyarushishi n'Icyangugu, nkabonamo abahehe abakibuye, bivuze ngo barazengurutse baritonda bakora na raporo. Mu bintu birimo harimo aho bemera, leta y'Ubufaransa yemera ko amabanga yose yavugwaga na leta hagati ya leta y'u Rwanda n'iy'Ubufaransa muri 94, hagati ya 1990 na 1994, bayemereye ko babashakashatsi ba Duclerc bayageraho, ariko ntabwo ariko yose bayatangaje. Ndakumva. Ako nako nukumvika nibura bayagezeho bamenya ikirimo, sibyo? Yego. Nubwo batabishyize muri raporo, ariko ubwo hari abamenye ikirimo. Ntabwo raporo ibyo bakoze byose siko babishyize hanze, ariko icyo nacyo ni yindi ntambwe. Kuvuga ati muze murebe ibirimo, dore bavuganaga kuri Telegram bakavuga ibi, dore bavugaga ibi, dore bavugaga ibi, dore bavugaga ibi, nayo ni yindi ntambwe. Ariko ntabwo muri raporo ibyo byose babishyizemo. Kwizera ko wenda hari n'igihe bizakunda, hari igihe bizakunda mu yindi myaka, nubwo Macron arimo arangiza manda ye ya kabiri, abantu baribaza ngo abanyuma ye bizagenda bite. Ubutegetsi iyo buhindutse hari igihe hahinduka n'imikorere cyane rwose, hari igihe hahinduka n'imikorere, hari igihe haza undi umeze nkawe kumurusha, na bya bindi ba Duclerc babonye ntibabitangaze akabigeraho. Hari n'ikindi abantu baspekiraho, bavuga bati barabihuza, ngewe ngenda umusesenguzi, bakabihuza kuba umunyarwanda uyoboye OIF, Organisation Internationale de France, umuryango mpuzamahanga bavuga igifaransa, ukorera mu Bufaransa, uyobowe n'umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo, uyoboye manda 2, kandi bishoboka cyane ko n'iya gatatu yayibona. Ibyo nabyo ni diplomasi, donc ni uburyo bwo kubungabunga umubano, buri gihugu kireba ngo kubana neza n'uyu n'iki gihugu ndunguka iki, cyo kirunguka iki. Yego. Kuko nubwo hari igihe tuvuga ibintu nk'abanyarwanda bari mu Rwanda tubona ibihari, ariko hari ibyo utanahindura. U Rwanda ahantu rwicaye, nubwo turi pays enclave tudakora ku nyanja, ariko kuba turi hagati nabyo hari ikindi bisobanuye. Ushobora kuba urwikaragiro cyane, ushobora kuba urwikaragiro ushaka kugera aha, kuko nubwo tutari ku nyanja byagorana gutuma umuntu wa Kenya ukamutuma Nigeria, ariko twebwe turi hagati na hagati muri icyo bita nakwita ino zone turimo ni central, ariko dufite agace ka est tukagira n'agace ka sud, wenda west tuyireke, ariko centrale ni ukuvuga ngo izo za Central Africa, za Chad, za Cameroon, za Congo Brazzaville, za urumva, no tukanamanuka no yepfo Mozambique, Zimbabwe, Zambia, urumva. U Rwanda n'urwikaragiro rugari ku buryo nibaza ko abajya mu mibare, kuko aho ruri place ho nta speculation zindi harihagije. None ukareba ngo none no mu miyoborere ninde wanditse igitabo numvise no ni Sarkozy yanditse, yigeze kwandika igitabo nubwo ntibuka titre yacyo, ashima umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu bidakunze kubaho, kuko ubundi ibihugu by'i Burayi na Amerika, icyo twita l'Occident, ahanini bavuga kuri Afurika, bavuga ibitagenda. Uziko Trump yigeze kuvuga ko ari ngo ni imisarane, ngo ni imyanda, kugira ngo umuperezida w'igihugu cy'i Burayi yandike igitabo ashyiremo gushima uw'igihugu cya Afurika, ubwo biba byarenze. So ibyo byose rero nibyo umuntu ashobora kuba yashingiraho avuga ko ibintu biri kugenda neza. Ikimenyetso cy'uyu munsi, uru rwibutso rwa Paris rufungurwa mu kanya nimugoroba saa 11, ni ikimenyetso gikomeye cyane. Turakomeza twumve amakuru, niyo mpamvu mbikoze hakiri kare.
igikorwa nyirizina dufite abantu baza kuduha amakuru cyane hari n'izindi nkuru zirasohoka noneho wenda nitubona akanya tuzasesengure uko byagenze mudu yari ihari yego n'uwo musangiro tuze kumenya uko byari byifashe nuko abantu benshi babyakira hari icyo bigabanyije muri tension zari mu bantu bamwe na bamwe buri kanya tuvuga Ubufaransa hari nabo byakukiyemo akumva nta cyiza cyava ku Bufaransa cyane rwose ariko muri cadre ya diplomasi n'imibanire y'igihugu na relation internationale nta kidashoboka kandi bavuga ko muri politike nta mwanzi uhoraho nta mukunzi uhoraho ariko inyungu zihoraho iyo zije buri wese akora umubare we akamenya aho yungukira so ni reka nsoreza ahangaha si ngombwa ko biba amagambo menshi hari abantu babiri nabajije ntibansubize nuko wenda banze kuvumba yo bengewe ko ntituramenya biraba biri muri disikuru y'abakuru b'ibihugu babiri mu rwego rwo gufungura nabyo n'amadisikuru yabo ejo nituyabona guhera nimugoroba turaba twayabonye nayo turugira tuvanemo ubundi butumwa ariko no kugira ngo hagire ibihinduka mu mitekerereze y'abantu bamwe na bamwe ikintu kimwe ntigishobora gutuma ibintu byose bihinduka ko atari byiza buri wese nyirabo n'abaperezida uko bagiye bakurikirana ntabwo byasabaga imbaraga nyinshi byasabaga kugira akantu gato so reka twizere rero ko Macron mbere yuko arangiza manda ye ashobora kongera andi mafaranga muri pole judiciaire muri zino manza hakabonekamo n'amafaranga y'abanyamakuru bazajya bajya kuzikurikirana hakabonekamo n'ay'abajije d'instruction baza gufata amakuru kuko ubu kibazo tugeze ku mwaka wa 32 ikibazo kirimo abantu bamwe barashaje gusaza byo gupfa gusaza byo kwibagirwa gusaza byo kutagira imbaraga ashobora kuba byibuka ariko adashobora ururimi rudasohoka atabasha gutanga ubuhamya ashobora kuba atakiriho atarigeze abyandika kuko twigeze kujya nuza imururu ngira ngo kuw'inteko batugata ariko mwaje mururu ya Rusizi twari mu by'urubanza rwitwa Theodore Rukeratabaro batugata ariko ko turi gusaza ubundi mwazaje hakiri kare ibi turimo mukabibika wenda n'abandi bazaburana nyuma ubanya bwacu bukabura ahantu buri cyo rero ni ikibazo gikomeye imyaka 32 abafite ubuhamya bamwe barapfa bararwara bagapfa abandi bagasaza bagatakaza memoire n'abafite memoire bagatakaza capacité yo guproduza kubivuga ibyo rero ni ibintu bisaba ko nubwo tugeze kuri moyenne y'imanza 3 ku mwaka bakongera wenda zikaba n'eshanu cyangwa se bagakora n'icyo gikorwa cyo kuba baza bakakora recueil bagafata ayo makuru nubwo imanza zazajya yo akaba bitsa ahantu yego so ngayo nguko rero ntabwo ari bisanzwe mwihangane ntabwo ari bisanzwe sinyankunda kuvuga kuri bino bintu ariko ngewe nanjye ubwo bitama ibyo mbabwira nyine nabonye icyo kintu cyo kuba mu Faransa hagiye kuba urwibutso rwose ari nka Tezevu nkuvuga ngo sibyo se niko bimeze kabisa none akaba ari ikimenyetso kizahaba ubuzima bwose yego n'umwana utaravuka mu Faransa akazajya kura avuga yajya kuri scène bakamwereka ati dore urwibutso rwa Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda hani pari abyumva ni intera ikomeye cyane nta nubwo ari ibihugu byinshi bifite bagatangira bakamenya n'amateka y'u Rwanda yego n'ikindi nuko ikindi nari nibagiwe nuko Macron ari we wemeje ku itariki niwe itariki yo kwibuka mu Rwanda 7 z'ukwa 4 nawe mu Bufaransa kubwe bimeze gutyo ni ikintu gikomeye cyane ni ibintu byinshi cyane nubwo abantu baba batagira ariko reka dutegereze ibiza kuva mu ma discours ya nimugoroba ubwo niba ndi kuvuga nimugoroba ikiganiro kiraba cyagezeho yego reka dutumikire abadutumye hanikayo iba iri imbere cyane reka komereze kuri Premium Construction Group ni abenjeneri beza cyane b'abahanga rwose ibyo bakora babyize hanze y'u Rwanda baravanze abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga iyo ufite ikibanza cyawe ufite amafaranga yawe urabegera bakagufasha iyo service rwose y'ubwubatsi bubaka inzu nziza zikomeye kandi n'imihanda
ibintu byose bijyanye n'ubwubatsi ubariza muri Premium Construction Group. Bakorera hano i Remera mu marembo ya REB, ndetse bafite n'ishami i Rusizi. Iyo ufite amafaranga yawe rwose urabegera bakagufasha, ukajya ugenda ubishyura bitewe n'aho igikorwa kigeze, kugeza inzu yawe irangiye kandi ikarangira neza. Iyo irangiye banagufasha kuyibonera uzayibamo iyo utashaka kuyibamo. Urumva atari ikintu cyiza se? Muhamagare kuri nimero igendanwa 0784 42 57 cyangwa 078559 80 Yego, muri Vista Kigali naho ibintu bimeze fresh cyane. Bafite ibyumba byiza byo kuryamamo, bakagira icyumba gifite urubaraza, icyumba gifite salo, ni icyumba rwose ugeramo kumva umeze neza cyane, uri kumva amafu ndetse n'amafunguro akugiriraho ku gihe. Muri Vista Kigali bafite sale nziza z'inama, inama z'ubukwe, inama z'ibimina, inama z'ikikindira, inama z'amatsinda. Hari amasare meza kandi manini yagutse, yego, yakira abantu bahagije. Bakagira screen nziza cyane zo kureberaho umupira, bakagira biyari, bakagira igikoni cyiza, igikoni giteka neza, igikoni gifite isuku, bakagira mucoma mwiza cyane uzikotsa cyane, ibintu bifite isuku kandi biryoshye. Bakagira n'abaserveri b'abahanga kandi babikora neza cyane mu kinyabupfura. Mubasange hano mu kizunguruko cyo kwa Nanzira muri Rompwe, mukareba hepfo y'umuhanda icyapa kinini cyane cyanditseho Vista Kigali, bakabahereza izo serivisi zose mbabwiye. Mubahamagare kuri nimero ya Musonera 0785 40 80 40. Yego, nibyo ngibyo. Reka mbashimire cyane mwebwe mwese twari turi kumwe mu kiganiro cyacu. Ibiganiro byacu kuri KOP byo nakagaruka. Asante sana.